여기 별난 섬이 있습니다. Эмрасэмэр юу хийчих бодсоор ингэж явчихсан юм. 과연 그들은 커플이 돼 이 별난 섬을 탈출할 수 있을까요? 이곳은 세상에서 가장 핫한 지옥, 솔로 지옥입니다. 제 이상형은 되게 맑고 청순한 여성분을 Угаалгын машин хийчихсэн гэсэн. 고치고 직진했을 때 사실 뭐 실패하는 거 없어요. 뭐다 넘어와 주시던데요. 지금 가서 뭘 그렇지? 기르식 무슨 일이야? 직진이지. 3발자국 정도에 한 번씩. 안녕하세요. 셀레노. 셀레노. 이거 내 입술 잡고 있는데. 비 좀 약간 셀레노. 지금 썩다가 좋아요. 제 이름은 신현우입니다. 솔로지옥에 나와서 다른 기대를 하고 사람 있습니다. 안녕하세요. 제 이름은 김고은입니다. 살살 말했어. 나 라벤더로. 김고은이라 성격. 몽실 차릴 때 마셔 가시다. 제 빵. 안녕하세요. 제 이름은 김재진입니다. 아니면 요 무슨 이제 좀 추천은 오 여유롭게 아주 이게 진짜 이렇게 사책 나오듯이. 안녕하세요. 저는 함예진입니다. 네, 저를 처음 보는 분 대화할 때 눈 보고 얘기하면은 다 잘 되던데요? 이렇게? 반갑습니다. 안녕하세요. 제 우산 이름은 보지 때. 오성민입니다. 샤워치다. 혹시 연애하는 스타일은 아니고 안녕하세요. 제 저 이름은 근데 더 가지고 있어요. 불같이 연애하는. 오 이거는 텐턴데. Минут минутай дүүхмээр. Ашиг мөсөн яг надад фастж дураараа. Ийм хүүхэн тамирчин 굉장히 아, 밝고 애교도 많습니다. 정말 많은 아, 이 биш. Астик нэг бүгдийг нөгөө нэг шатнаар ойлгодог байна. За энэ ихний оролцогч нар байна. Тэгээд эднэр дөнгөж уулзаалуу муу идэ сууж исэн чинь гинт одоо ингээд явааж явах хүмүүсийг сонгоно. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй ял таалагдсан хүндээ санал өгөөрөө олон санал авсан хүн нь хамт явах хүнээ сонгоод тамаас гарах боломжтой гэсэн. 김민지 씨입니다. Химээ. Ийм хөөрхөн би чахад өөртөө итгэхгүй. Хөөрхөн сэngэл тийм би ч гэсэн сэngэл. 진짜 대박이긴 하다. Би 현재 гэж бодчих. Ягаа нөө тий. Come on. 김재진 씨입니다. 김재. Йоо. Энийг өөрөөрөө байгаа хоёрыг сонгогдчихлоо шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд Минжи хөөрхөн царайтай залуу дуртай гэд энэ сумминийг сонгосон байна. Жэжин бас гадаа төрхөн таалагдсан. Тэг ярихад таатай байсан гэж сонгочий. Стейк байна. Лав майонез юм шүү дээ. Энэ ямар гоё өнгийн юу вэ те? Тий. Танихгүй хүнтэй бас ингээ хоол идэх жоо хэцүү те. Нэг тийм хитэрхий бие баригдаад гоё хоол ордог юм ач гэж. Энэ ингээд нөгөө хүн нь ингээл амар таалагдаж малдаад тах юм бол би барьж мараад тийм шүү. Тэг амар таалагдахгүй бол ямар гонцтой ингээл хийдэж шүү дээ. Би бол. За эхний хоёр хос матч болоод Деважин явах зуур 5-д дахиад шинэ хүмүүс ирсэн. 솔로 지옥이라면 첫눈에 반하는 이성이 나타나지 않을까 싶어서 지원했습니다. 좀 성숙하다고도 많이 들었고요. 대형견 같다는 소리를 많이 들었습니다. Энэ хоолой амар таалагдаад байна. Нас биний хоолой. Би усан яваад ирээ. Би тэгсэн яваад ирээ. 정훈입니다. 저는
지금 뉴욕에 살고 있습니다. 여자가 2명밖에 없구나. 선생님 시대야가 뭐 짰어. 성격입니다. 제가 평소에 야무지다는 소리를 Юурных нь юу гарсан энэ ингээ булчираа ажиллаад байгаа юм бодоод. Ингээ энэ дэр ингэж инээдэг үү? 안녕하세요. 제 이름은 최미나 씨입니다. 제 연애 스타일은 조금 이기적인 편이에요. Яг гоё юм бодоод. Яг шууд бигээ чиг. 하시겠는데. Алаг энэ нүд мүд тийм заа уруулж идэмтэй энэ байхгүй нэ бүх юм яг тохирч амар гоё Хинжээ нөө? 안녕하세요. Мөн зүр нь ямар гоё юу те. Дурлаад штэ, дурлаад ш. Саний нөгөө Минас уу? За 되게 던져. байгаараа юм шиг жүжиглж чаддаг юм хтэй юм шүү. Тийм. Юу Кэсэн така гэдэг юм. Өндөр тооцоололтой юу? Тийм тооцоололтой. Ингээ юу нэг амар байгаараа байгаас тий. 괜찮아요. Гэтэ ягаад ч цаанаа нэг юмтай. Эхний өдөр чи юмтай байгаа. 몰랐는데. Үнэхээр миний нөгөө нэг ажиг байсан залуу банд. 엽서를 못 받았어요. Айгуулаг шүтлэг I feel like I was not approaching the Сүби нөө биш нөгөө сүмэл. Би чи ямар олон залуу ямар сүби одоо сүнтэй залуу юм. Аль сүнэ? Сүн укон. 네. Одоогийн хүмүүс гэхдээ мэдгүй байх тийм. Яг гоё ирдэлдэг байна тийм. 될것 같은데 고은 Энэ нөгөө нэг хинтэй адилхан юм шүү. Тэнгисийн хэрэг дээр 24/7-гийн нөгөө хамгийн жижигхэн оролцогч том нэгтэй хин ихнийх нь Аа тийм хөрхөн айлгуудад зүгцгий. За тамд үлдсэн хэд маань таалагдсан хүндээ захиа битсэн байна. Бяан юу чиний хөрхөн гэдэг чинь. Маекс. 현재. 예. 화이트 마지막에 있어요. 하얀색. зүгээр байгаа ч нэг тийм эноийн нэг тийм энэ нэг юм энэ бэлгүүж байгаа мэт гэсэн хаа. Яг нэг тийм хүн байгаа ч Минас үтштэй. 와. 예. 아이고 어쩌지. 기뻤던 것 같아요. 찐명이 계시구나 이런 생각을 했어요. 그냥 바로 패스 받아서 오케이. Чи таалагдж байгаа. Тэгтээ бас тэрнтэй үзсэн байх юм бол тийм өрсөлдөх тийм сэтгэлийн төрүүлэх юм болов. тийм бах тийм. 근데 멋있었어요. Энэ юмтэй амар зүгээр ингээ ярьсаа ингээ ярьж чадах ч гэсэн албаар юм. 멋있으셨다고 Гэсэн тийм юм ингээ яриад бас би бүр яа. Яг тийм санагдах юм. Guy, I would like to go to paradise. 매칭된 남자는 성민씨입니다. 아. 근데 붉은 대화 어땠어요? 연어도 막 나쁘진 않을걸? 잘한다. өнгөрсөн юм өнгөрсөн хэлтэй. 근데 이건 알 수 있어. 다른 분들 Анхнаасаа л өөрсөн гэж шиг тий. Тэгвэл тэр боёг л сонгох гэсэн шүү дээ пинки. 저 아니었죠? тий. Гэтэ тэр нь тайп биш байгаа байхгүй юу? Энд 그럼 몇 개? Хөөх юм аа тийштэй. одоо яг 그래서 약간 зургатаар гараад байгаа нэг эмэгтэй ажилгүй юм ээж ажилд орохдоо ямар кейс лээ. 잘 몰랐거든요 어제. Тэр залуу юу? тэрний нөгөө биш тэрний нөгөө нэг найз нь зурагчин залуу. Аа тийм билээ. 네. 좀
зурагчин зинтэй амьдлаа биш. Үгүй шүү дээ. Зурагчин залуу нь BTS-ийн жинтэй амар төстэй байсан шүү дээ. Яа, энэ 신기하고 좋아하는 над дээр илүүлдэг гэдэг тий. Надаас бусдыг харуул тэр чигээрээ зайл. Энэ угаасаа хүн ингэ нэг яахтай айгүй сайн гэдэг наа. Ингэж консалтинг гэж хүмүүстэй ярьдаг бол Тийм ба тий хүн танихтаа тэг өөрийгөө ингэ илэрхийлэхдээ ингүүл энэ хүн ингээх байх гэдэг ингэ яг тэр communication байгаа шүү дээ. Харилцааны тэр бүх техникийг яг наа чи бүр практикаар ашиглаад байна. 20 хэдэ 27 биш 29. Чиё. 느낌도 Хүй яа юм бэ? 2026 юм чи 1 сая 25. 92 2001 2002 гэсэн 3. 90 он 2000 он 10 насны зөрүүтэй юм шиг бодоод байгаа юм болов? Тийм биш. 진짜요? 이거 하나 샀으면 무서워. 아니요, 제가 원했나 봐요. 민규. 아 이게 원했나 민규 봐요. 아버님. 나가시면 아 근데 인칼레슨. 안 느껴지네요, 저는. 2 жил онцгой байсан гэж 조금 더 тий. 저를 보여드리겠습니다. Тэр нөгөө ботхоноос бүглээсэн. 그래도 한예진 씨라고 할 것 같아요. 지금부터 화보 촬영 미션의 결과를 발표하겠습니다. 와, 솔로쇼 포스터 됐다. 김고은, 김재진 커플입니다. Яа, тэгээ Жэжийн таалагддаг энэ жуён охиныхоо сонирхдаг 3 залууг нь мэдэж аваад гоон тэгсэн чинь хянуугийн таалагдж байгаа эмэгтэйчүүдийг мэдхийг хүссэн бэлээ. 한 사람씩 돌아가면서 질문지를 뽑아 그 질문에 대답을 해주시면 됩니다. За товчондоо юм болсон юм а. Хисон болохоор Сүбинд талтай гэдгэлээ Сүбин Минасууд Диважи хамт явъя гэж хэлээд Минасуу харин Сумминийг Диважи хамт явгингүүтээ Синилээс таалагддаг гэдгийг сонсонгуудаа 갑자기 이거 하는 것 도중에 바뀔 수도 있는 건가요? 무슨 말이에요? 무슨 말이에요? 하시는 거예요? 유학을 잘. 야. 재밌게 가네. тэгсэн чинь Житогийн бишээ Минжигийн залууг сонгочдیں۔ Яхаад байгаа юм шүү. 그때가 가장 충격적이었던 것 같아요. Тэгээд болоогүй дараа нь энэ залуугаас Диважин руу шинэ хүнтэй явах уу, хучин хүнтэй явах уу гэсэн чинь 새로운 사람과 가겠습니다. бараг Минасуутай явъя л гэж хэлчихлээ. 지금 가장 호감 가는 Тэгээд Минжи таалагдж байгаа хүнээс сонгосон чинь 맛있다. 그래서 계속 있고 싶다. 나도. 또 누가 궁금하실까? 누가 또 궁금한데. 내가 누군데 저 최미나수예요. 미나수 하고 싶은 거 다 해. 혹시 제가 솔로 지옥을 2명의 남자와 함께 나갈 수도 있어요.